Imaynallam Perú suyupi llaqta masiykuna. Ñuqamkani Iris Cárdenas, runa simipi willakuykunata chihirichimuq. Kuskamantaya qatipaykusun Tribunal Constitucionalpa aswanra Cristina willakuyninkunata. Kaymi Constitucional willakuykuna. Inconstitucionalmi nispama magistradukuna niramunku peaje cobranapaq leyta. San Isidro llaqtapim musuq wasiyukukunata allichachichkanku audiencia hinallataq pleno niskakunata ruwachinankupaq. Magistradokunam kimsa kutita huñuranakunku internetninta peaje mana cobranapaq leymanta tantiamunankupaq. Umaymanamusqankuman hinaqa peaje mana cobranapaq leymi inconstitucional kachkanman. Imanasqa hapaq constitución kamachisqanman hina chay leyta mana paqarichiptinku. Astawan riqsipaykusun. Tribunal Constitucional pi magistradukunam inconstitucional nispa niramunku kimsa chunka hukniyuq waranja chunka pusaqniyuq yupaychasqa leyta chay leymi kamachimuchkan Perú uku suyukunapi peaje niskata mana cobrachinankupaq COVID chunka isqunniyuq sasapunchawkuna kasqanpi. Iskay waranja iskay chunka watapi suqtakaq yupaychasqa expedientetam inconstitucional minispa Poder Ejecutivo Tribunal Constitucional manchayarachirqa. Pleno ukupim magistradukuna huñuranakuspanku tantiaramurqaku Constitución Politikapa suqta chunka iskayniyuq yupaychasqa articulunta usuchisqankurayku. Kimsa chunka hukniyuq waranja chunka pusaqniyuq yupaychasqa leypi. Willakamusqankuman hinaqa peaje niskata mana cobrachiptinkum Perú uku suyukunapa karrukunapa ñanninta mana allichachinkumanchu. Chay hinallataqmi karrukunapi illaqkunapas sasachakuypi kankuman. Chaymantapas niramullankutaqmi congresista-kunapa internetnintakama huñunakuynin Constitucionta ama usuchichkananpaq. Pichqa chunka hukniyuq A, hinallataq iskay chunka hanchisniyuq A yupaychasqa articulukunapi ñawinchakamusqanman hina. Chaypim ñawinchakamuchkan congresista-kunapa huñunakuynin, rimanakuynin, tantiamusqanku hinallataq votacionkunapas imayna hispimunanpaq. Chay hinallataqmi ñawinchakamuchkanpas Congreso wasipa reglamentumpi. Constitucionpa kamachisqanman hina kaptinqa kaynatam ruwananku. A. Congresista-kunapa internetnintakama huñunakuyninmi llaqtapa riqsisqallan kanan. B. Congresistakuna rimariyta munaptinkuqa rimarinankum. Botonkutapas hispichinanku wakin congresista-kunapa hayllampi. C. Sapakama congresista-kunam botonkutaqa churananku. Huk congresistaqa manam hukpa sutinpiqa botanmanchu. Yahañam llamkaykunata tukupamuchkanku. Tribunal Constitucionalmi musuq wasiyukukunata hipichamuchkan San Isidro llaqtapi. Hukninkaq wasiyukun kanja audiencia nisqata ruwanankupaq. Hukninkaq wasiyukupiñataqmi pleno nisqapi magistradukuna huñunakunqaku. Ñuqanchikpas riqsipaykusun. Yahañam llamkaykunata tukupamuchkanku Tribunal Constitucional paruwayninkunata kallpanchamunankupaq. San Isidro llaqtapim iskay wasiyukukunata hipichachimuchkanku pleno hinallataq audiencia niskakunata hispichinankupaq. Arequipa avenidapim kanja kay wasiyukukuna. Iskay waranja hanchispachak iskay chunkayuq yupaychasqa wasipi. Kay llamkaykunatam ruwamuchkanku emergencia kamachiykunata mana usuchispallanku. Magistradukuna audiencia niskata ruwachiyta munaptinkum primer piso niskapi hispichinqaku. Chaymanta pacham abogadukunapas rimariykullankumantaq. Pleno niskapi magistradukuna rimanakuyta munaptinkuñataqmi kimsa kaq pisupi huñunakunqaku. Chaymanta pacham tantiamunqaku hinallataq hatipamunqaku proceso jurisdiccional niskakunata. Marianela Ledesma Narváez, Tribunal Constitucional Paumayikninmi, hatun huñunakuyman chayayku, crimen mana allin ruwaykunamanta rimariykamunanpaq. Ana Neira, Justicia Ministrapas, chay huñunakuypim kallarqataq. Yuyarisqanchikman hinaqa, ñawpaq punchawkunallapim, Tribunal Constitucional ñakamarachimurqaña Estado de Cosas Inconstitucional nispan. Karcelkuna ukupi, wichqasqa runakuna, ñiti-ñitillaña tiyasqankupi, sasa kawsayman chayasqankurayku. Hawaykusun.
Marianela Ledesma Narváez, Tribunal Constitucional pa umalliqninmi hatun huñunakuyman chayaykun. Chay huñunakuypin pajarirachimunku Política Nacional Penitenciaria sutiwan riqsisqa llamkaykunata. Kay llamkaykunam hispimuchkan Tribunal Constitucionalpi sentenciamuskankuman hina. Estado de cosas inconstitucional nispankum sentenciaramurqaku karcelkuna ukupi wichkasqa runakuna ñiti-ñitillaña kawsasqankupi sasachakuyman chayasqankurayku. Magistrada Ledesma rimariyninpi kayta riqsirachimun. Karcelpi kachkaspapas runakunaqa runahinam tiyananku. Derechunkutaqa manam usuchichkanachu. Política Nacional Penitenciaria musuq llamkaykunatam hispirachimunku achka wasikunamanta huñunakuspanku. Kay llamkaykunawanmi maskachkanku karcelkunaman ñiti-ñitillaña runakuna ama yaykuchkanankupaq. Prisión preventiva nisqawan wakin runakunalla kanankupaq. Chay hinallataq karcelkunata wiñachinankupaq. Wichkasqa runakunapa hali kawsaynintapas hatipanankupaq. Kay huñunakuypim tinkuykanakuyarqakutaq Justicia hinallataq Derechos Humanos Ministra Ana Neira. Chaymantapas Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio Interior, INPE, Policía Nacional, INEI, Defensoría del Pueblo, hinallataq huk wasikunapi llamkapakuqkunapas. Lliwtik sibuyupim sasa kawsaykachkan, pero suyupipas sapa punchaw llaki hispimuchkan. Kayna sasachakuykunapa chawpintin kimsa magistradukuna yanapakuyninta ñakariq runakunaman chayachichkanku. Kay willakuypi riqsiykusun imayna yanapakamusqankuta. Asociación Red de Corazones nisqapi huñunakuqkunam Médicos Solidarios nisqapi huñunakuqkunapiwan riqsikuyninkuta chayarachinku Tribunal Constitucionalpa kimsa magistradunkunaman wakin sueldonkuta husqankurayku COVID chunkaiskunniyuq sasa punchawkunapi yanapanankupaq. Huñunakuqkunapa sutinpi rimarikmi napaykun Tribunal Constitucional wasipa umalliqninta Marianela Ledesma Narváez magistradata, hinallataq Augusto Ferrero Costa magistradota, José Luis Sardón de Taboada magistradotawan. Magistradukunam wakin llamkapakuqkunapiwan kikillanku nirurqaku junio, julio, hinallataq agosto killakunapi sueldonkuta rakinankupaq, kay huñunakuypi llamkaqkunata emergencia pachapi yanapanankupaq. Asociación Red de Corazones hinallataq Médicos Solidarios Julji chaskiskankupa certificadota magistradukunaman chayarachinku. Kaykamallam Constitucional willakuykuna. Ñañaturiykuna anchatam riqsirikamunkichik runasimipi willakuykunata hatiykamusqaykichikrayku. Ñuqawanqa huk punchawña tupaykusun ichaqa ama qunqankichikchu. YouTube nisqapim hatiykamuwankikuman. Chay hinallataq Facebook, Twitter nisqakunapipas. Tupanakamaña.